نداء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على الإحسان والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، متابعون الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Wasin puji iwan sin sanglit patuhan na to Rabbul Alamin. Itukbal sin kita niyo mga katautay manghuran na tiranan. Pinsa taod-taod pagsarang syukur patuhan. Karon na masi-masi in kita niyo alawm tawfiq iwan hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mari paagama sinsiya, agama tatay maun, agama kasajahitraan, agama hipo sing kahukum-hukuman, agama maun in pagkasi iwan sin paglasahan tara sin bangsa muslimin. Mahuli mga katautay manghuran sin kami, kiaulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jarinya hamarum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala maniu-tiu waktu yariin hambuk anak manghud sing kamu hapag agama misanda kuman kailo hambuk parwa kabtangan ikabulan sang sing kami muna-muna paginhawabaran. Mahuli lapay na in makadungog sing suara sing kami murah-murahan papagbarakatun katu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makaput kita niyo kapaiddahan may nang sing kita niyo bulansang paginhawabaran tiranan ikakusog sin pag-ibadatan nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya makamaasan sing kami mulya in agama Islam, agama pagkasi iwan paglasa, agama hipo sing kahukum-hukuman, agama maun in pagrida mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kau nag-agama sin agama Islam, misan kailo in kabuyanan sing kita nyo masigpit, misan kailo in pag-usaha sing kita nyo masigpit, bang sadyain manusia tayma nin agama Islam paginhawabaran niya, mamaray na kanya, in mausahan niya tiyo-tiyo bang man halal, bang manin siya nangangako Muslim matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Beitaan kita nyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Alawm sing kitab niya mahamulya. Qawluhu subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. In agama
tatay maun sinallahu subhanahu wa ta'ala pahadarat niya wayron narugaing amunain agama Islam. Dahil nga sa wabyat to mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala sa laksa pagsarang syukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala sinainang kita niyo Muslim in pag-agama sing kita niyo agama Islam agama tatay maun sintuhan Rabbul Alamin dahil nga mga salaggo-laggo ni'mat yanug harakatu sinallahu subhanahu wa ta'ala amunain agama Islam. Mahuli niya mga palanggungan sin ako hapag agama. Manyutyo waktu ikashare sin hambok manghud atawakan anak sin kamo. Karna in pagda'wa wala tiyutat bangaong kaupanghati ilmu syar'i kahatihan mo mawajib dun kay mo inipasampay mo siya mawajib din doon inipanghindo mo siya mayta ingkatan sin kahinduan mo ingkatan sin mga kahinduan mo rimayaw naig sila din nga kaawam maun pakasabunalan tiranan sin ilmo mo piyang hindo mo may nang sabab tuan aun karayawan mo percentage mo kanya ari karagdagan ing karayawan sin taghinangan niyaon jari niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala takita-kihon sin kita niyo hamarum ini insyaallah dahil nga mga ni'mat sinallahu subhanahu wa ta'ala karena in asal in manusia piapanjari sinallahu subhanahu wa ta'ala dengan mga sarayaw-rayaw piapanjari afarman sinallahu subhanahu wa ta'ala laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim mattantuod farman sinallahu subhanahu wa ta'ala piapanjari sinallahu subhanahu wa ta'ala in manusia sin sarayaw-rayaw kapapanjari mahuliman apwas kita piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan kita ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala wala kita kailuhinang biasa parati sindugaing piapanjari sin Allah sumagawa piapanjari kita sin Tuhan Rabbul Alamin dengan mga sarayaw-rayaw kapapanjari sumagawa thumma radadnahu asfala safilin doon man mahuli itilakbo sila sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan narka mayta hamapwas kita dihilan ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala piapanjari kita dengan mga sarayaw-rayaw kapapanjari mayta kita tuan makasud palom sin narka limadha sawab mayta di sila magsarang syukur patuhan Rabbul Alamin dengan mga ni'mat yanug hara kanila liannahum la yashkurun Allah fi ni'matillah asawab in magmari sila tumayma sin hukuman sin Tuhan hindi sila magsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala laway day nga pag-ibadatan pagtaatan pa Tuhan
tumtumon singkitan yung mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila natubistahun iban sin itungun, wallahi al-azim, di natu kagausan itungun iban sin bistahun. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila nyo itungun, bistahun in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha. Tan tutod di nyo masaypua. Tan tutod di nyo mabista. Tan tutod di nyo maitong. Dahil nga sa wabyat to, aduwaing ayat beita sin Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu magsarang syukur pa Tuhan dengan mga nikmat yang nughara kanyo, misan kailo matiyo, misan kailo manyo tiyo, bang man ipagsarang syukur mo pa Allah, bang man inyaun halal, bang man inyaun hulas sangsa, ang pagkaw nagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, duwangan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, ganapan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kita magmari, apabila kita di magsarang syukur pa Tuhan, apabila tadi taymaon inda akan sin Tuhan, suway na tu ingatun in siksa azab mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala, landu in bisa iban sin ulul niya. A'adhana Allah wa iyyakum. A'adhana Allah wa iyyakum. Mga kamaasan sing kami mulya, amun niya na tiranan, di mo rungog. Kaya baita sin Abdullah ibn Abbas, قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Katautay manghuran sing kami batak bago, lamod na ingkatan, katautay manghuran sing kami hatiranan, di mo rungog biyaon. Gaitaan kita nyo sin Nabi na tu pilihan jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Aun dua ni'mat sa halga-halga, maghbunun fihima kathirun minan nas. Sumagawa indua ni'mat ini sa halga-halga, maghbunun fihima kathirun minan nas, lugi atawakan lusung inday nga mga kamaturan manusia deng harwa ni'mat ini. Panagnaan nasabot si Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amunay ni'mat kakusog. Ni'mat kakusog umat al-Islam, kamatauran din, kamatauran manusia lugi. Aun din kato tanyo, wala na pa kay kailuing kakusog awaktuin sila bata bago, magkaddam magkhidma paagama.
Wala nila nausal kailo ing kakusog nila, maghaddam paagama, maghapal sing kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamaumuhan din nga mga syabab, lugi sila din nga waktu, lugi sila din nga mga kusog, dihil kanila ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu billah, aun din kato tanyo, ing kakusog sing kita nyo usalon na to, palyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karna tumtumon sing kita nyo, mga katawtay manghuran na tiranan. Bidda in huminang ibadat in bata bago ballog-ballogan in ginhawabaran. Iwan sing kailo in kamaasan bidda in huminang sila ibadat patuhan. Karna in bata bago lando in kusog, mataod in mainang niya ibadat paagama. Mataod in mausal deng kusog bang piyakay sin mga muslimin. Sumunod deng mga lugi atawag kan lusong ing kamatawran manusya. Deng mga ni'mat siyabot sin nabi na to pilihan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amunay ni'matul farag. Amunay ni'mat free time sing kita. Amuin wala na to nausal. Pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gaman yusal na to. Parugaing tiranan ikajul jana kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni mga kiaulungan sin Allah. Bang mayan hidayatan kita sin Tuhan Rabbul Alamin. In mausal, in mapakaising kita nyo, in kusog na to, maghidma, maghaddam paagama. Karna tumtumon sin ako, iwan sin kamu. In katan ni'mat yanughara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. In suway kita magsadya inyan asubuhon kato, patiap-tiap siulangan. Inasubuhon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat dihil kato. Bang unubaha in ni'mat yaun nausal na turabaha para akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang unubaha in kakusog na to ini nausal na tubaha para akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga papasautan kato tanyo kalagihan. Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khams. Sauti in 5 parakala ini. Ari padumakpak in 5 parakala damikyan. Panagnaan nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In syabab, in bata bago, before siya dakpakan sin kalamma. In before siya dakpakan sin kasakit. Ya kau tay manghud kumulya. Bata bago. Usalaing kakusog dihil kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Para akan niya. Usalaing kakusog mo magkhaddam. Paagama Islam tumawang dengan mga kyuddan aramala. Ayaw kau magrida.
Ingka kusog mo, di mausal, di mapakay para akan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Karena mabaya kita'y masindi, asubon ini kato sinallahu subhanahu wa ta'ala, banghawno na to ini napakay, impangumulan sing kita bang biadiin, awno na to nausal iwan napakay, karena asubun kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian sumunod siyabot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakusog sing ginawawaran, adi pakautuan dakpakan sing kalamah, usalaing kakusog mo, paagama Islam, tumabang pamanga katautay manghuran kyuddan sin aramala kailu, usalaing kakusog mo, huminang sindaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala mapuasing kawajiban doon kay mo. Karena mabaya kita'y masindiin pagsambahayang ini, hak kato sinallahu subhanahu wa ta'ala, sumakawa imbar iman, di siya kailu mabaya, inmui siya padarat sintuhan Rabbul Alamin, tiyo kailuhin may nang niya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa wabyat to, ingkakusog mo usala pakabayaan, pakaridaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, wallahil adhim, ipakita da kayo mo sinallahu subhanahu wa ta'ala, intutungbasan, inkalagguan, inkaryawan, irihil kay mo sarta ipakita kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala adlaw susungon. Damikyan dahil nga mga ni'mat dihil kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala pagdaya, adi pagkaudakpakan sing kamiskin, usalaing pangarta biyos kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala, tumawang habang sa magmasusa dahil mga katautay manghuran sing kita, waktu sin mga sila taurayahan, tumuko iba sin tumawang para akan sinallahu subhanahu wa ta'ala, usala ingkadaya mo biyos kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala, usala pakabayaan niya, asupaya magkasanyangan kau dunya, labi awla paadlaw akhirah. Kay napusan nasabot si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amuin free time mo, adi pagkaw dakpakan sing kabisihan. Karena nasabot tahayin doon, kamatawran lugi dengan mga umat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua ni'mat sa halga-halga, amunain ni'mat kakusog, ni'mat kakusog ballog-ballogan yung ginhawabaran, bang ini wala na to nausal para akan pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, tantutod lusong lugi kita umalop patuhan na to Rabbul Alamin. Damikyan na mga sila, yusal nila yung kakusog nila, sambil nasadya sila diyak pakasing kalaas, masi-masi sila nag-istiqama pa Allah subhanahu wa ta'ala, in masi sila nangangayo ruwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Dahil nga mga sarayaw-rayaw dua sabutong sing kita, ya kau magpipinda sing pangatayan, karna in pangatayan na to ini magkapinda. Ya Rabb, thabbit qalbi ala dinik, pataptapain pangatayan ko haagama mo, pataptapain pangatayan ko pagtaatan kay mo,
Amu ini indaranon nato mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangayon nato patuhan. Bang mayan in kita tap-tap in pangatayan nato malano tay maun in syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malano tumayma sindaakan sin Tuhan. In patap-tapon kita halom ka Islam. Indak pakan kita sing kamatay alam panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena biitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Afarman sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya kamu mga beriman, kabuga kamu mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin mattan pagmabuga kaniya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibut, ayaw kamu magrida. Dakpakan kamu sing kamatay bukun halom likusan sing kalima la ilaha illallah. Bukun halom likusan sin agama Islam. Karena apabila kita dakpakan sing kamatay alawang kakufuran, alawang pagmaksiatan pa Tuhan, alawang kasyirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon huulaan sing kita buat malingkan siksa, adab sin Allah subhanahu wa ta'ala. A'adhan Allah wa iyakum. Bang man yapas kita nyusin Tuhan na to Rabbul Alamin. Dahing hakatan, kamu mulahan. Dahing hakatan, kamu daratan. Dahing naman na pag-ibadatan pa Tuhan. Pangayon na to dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Indak pakan kita nyo singkamantay alam ka Islam. Alam ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya magkasanya nga ning kabuhi na to. Dia bawaw sin dunya, labi awla na adlaw akhira, sawab mayta. Bang sadya ingat sin mga manusya in agama, tan tutuod wallahil azim, magkasanyangan siya dunya, labi awla pa adlaw akhira. Karna imbar iman, misan kailo, in lamay sin sila buro, misan kailo in lamay nila asin. Misan kailo in lamay nila tawyo. Bang mayanin sila alam ka Islam. In masi-masi sila sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna biyat kita sin agama. Hinduan kita sin pag-agama. Hinduan kita sin agama Islam. In magsarang syukur kita, misan kailo in kawian sing kita masigpit, bang mayan in usaha sing kita halal haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mamaid kami ubus na. Demikian mamaid kami bang mayan murah-murahan dengan mga manyu tiyo waktu makaput kita nyo kapaiddahan magmumfaat muna paginawabaran piapag barakat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu ini. Demikian mabaya kami sumalam pa mga katautay manghuran. Salam kasila sa pa mga katautay manghuran yan dimurungog
aguru sing kami mulia, amudir sing kami kalasahan, Kak Tuan Abdul Waqil Qasim, mudir sing kami, Markaz Tarbiyatul Islamiyah, iwan na singkatan kaguruhan, bangmayan insyaallah subhanahu wa ta'ala, pataptapun kita ni alam ka Islam, pataptapun kita ni alam ka ikhlas, huminang ibadat magtabarru sin waktu paagama maghaddam, bangmayaning kakusog sing kita niyo mausal para akan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masa ini kalagianin bata bago, tumawang tumuko, paikasambu sin agama Islam. Karena bang sadyain syabab himundong himahali-hali, tumagad sadya dakpakan sing kalaas, lugi kau ya kau tay manghud kumulya. Sumagawa usalain waktu, dihil kaymu ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala pakabayaan niya. Asupaya di kau malugi, di kau dumatong paadlaw akhira, lusong umaluk patuhan, dengan sawabyat tu usala in waktu dihil kaymu sin Allah subhanahu wa ta'ala pakabayaan niya. In ni'mat kakusog usala pakabayaan sin Tuhan, tantutud magkasanyangan in kabuhi mo, dunya labi awla padlaw akhira. Kay napusan masabot sing kami dengan mga biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan mga sifat niya, barakyal, bright, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. In bright, in barakyal, man dana nafsahu, in madarannya bibista, in ginawawaran niya, amuin pagbista wa uno-uno na in adlawan na hinang niya, impangumulan niya bistahun niya bang uno inainang niya ibadat patuhan, indaran niya iitong, indaran niya bibista mauno-uno na imparsugpatan niya muna pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila lima ba'da al-maut, mahuliin magtagamasya huminang ibadat, magtagama huminang luto pa Allah subhanahu wa ta'ala before siya dakpakan sing kamatay. Inlawan niya mga kiaulungan sin Allah, wal ajiz man ittaba'a hawah wa yatamanna 'ala Allahil amani, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Inlawan sin barakkal, inlawan sin bright, amunain ingkatayan sing kabayaan sin hawa nafsu niya agarun niya, ingkatayan sing kababayaan sin hawa nafsu niya agarun niya, inangun niya. Ubus na kita niyo baitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna an-nafsa la ammaratun bis-su', wayroon ding mga kababayaan bang nato di kapagangan in nafsu sing kita niyo pataalukon nato pakabayaan sin Allah. Wallahi al-azim, lusong kita mo ipahadarat sin Tuhan. Wa yatamanna 'ala Allahil amani, damikyan ding mga sifat sin mga sila lawan sin barakkal, amuin biya mga mag-angan-angan na sadya siya, ampunon da sa inya ako sin Tuhan misan ako biya ini. Yato day nga mga sifat, aniban sing kita niyo mga umat Islam, murah-murahan, day nga mga manyo, tiyo waktu kyarihil sinambok manghud ataw kan anak sing kamo, bulansang muna-muna paginhawabaran, mahuli, papagbarakaton kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangayoon na to dua pa Allah subhanahu wa ta'ala, in papagbarakaton kato tanyo in bulan Sya'ban, mahuli in pangayon na to dua pa Allah subhanahu wa ta'ala, in paabuton kita niyo pabulan mulya, pabulan sa halga-halga,
bulannya angan-angan singkatan beriman. Amuna bulan Ramadan, mahulinya salam kasilah sepakatan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.